Haywood likes the hard stuff out over the plate, so bust him in and don't get up with anything. You listening to me, Red? Yeah. Okay, you're my man. Go get him, kid. This guy's the out you've been waiting your whole life for. So a surprise move by Brown here, bringing in the Wild Thing, who's been shelled in 2 outings against the Yankees. Oh, shit. Let's cut through the crap, Vaughn. I only got one thing to say to you. Strike this motherfucker out. Okay, the conference on the mound is over, and we are ready to go. How about it? Number 6, first baseman, Lou Haywood. Haywood steps in, the American League's Triple Crown winner, 341 average, 48 homers, 121 RBIs. He's homered the only 2 times he's faced Vaughn. All right, Ricky, let's get nasty. Haywood set at the plate. Vaughn from the windup. Swung on and missed. Sucker was moving, wasn't it? If it hit you, leave a 2-foot hole coming out. Okay, what should we call now? Let's see what the kid feels about the old number 1. Wild Thing delivered. Strike 2. Forget about the curveball, Ricky. Give him a heater. Well, shit. All these pitches to choose from. Maybe we ought to try something different this time. Naš telefon je 461-578. Bacite i vi jednu loptu pa da vidimo je li mi možemo uhvatiti. Bojane, Prva liga Davida Warda je jedan od rijetkih prošlogodišnjih sportskih filmova koji je bio hit. Vjerovatno su gledalci prepoznali junake zelenog terena koji se pojavljuju u ovom insertu. Cvikeraš, da ga nazovemo, ili bacač je Charlie Sheen, hvatač lopte je Tom Berenger, a onaj što dolazi daje ekipa iz Voda smrti, je li tako? Da, i onaj što dolazi je u stvari zavodnički raspoloženi odvjetnik iz zakona u Los Angelesu Arni, to je Corbin Bernsen. Sportski filmovi su jako popularni u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni su vrlo popularni, a i postoji razlog za to, zbog toga što je sport u stvari dio onog američkog načina života, jer se tamo od malena svi usmjeravaju da budu najbolji, najbrži, najjači. Možemo se prisjetiti... Dio nekog imidža, da. Da, to je dio imidža. Možemo se prisjetiti dosta tih filmova, ne znam, Riba koja je spasila Pittsburgh, zatim film o ragbiju Zatvorski krug sa Bertom Reynoldsom, Youngblood sa Rob Loweom, a naročito je bejsbol obsesija sportska, američka. Tu se sad pojavilo u zadnjih godinu dana 3 filma. Imamo svačiji Amerikanac, Taylora Hackforda, režisera, oficira, džentlmena, u kojem igraju 2 super zvijezde,
Dennis Quaid i Jessica Lange, a u ostala dva filma pojavljuje se Kevin Costner. Jedan od njih je Polje snova, koji je bio nominovan među onih 5, ali nije prošao za najbolji film, a drugi film je Bill Darhen. Da, u kojem se zapravo uopšte i govori o jednom bejzbol timu, slično kao i u prvoj lizi. Dok je više film Polje snova jedna fantazmogorična priča. Da, recimo da ti filmovi uopšte nisu, kako bi se reklo, jeftine produkcije, nego da u njima vrlo često igraju i pravi sportski junaci. Sjećam se, na primjer, Magica Johnsona, još dok je bio, da kažem, taze, profesionalac, on je igrao u Ribi koja je spasila Pittsburgh, a Wayne Gretzky je dublirao, čuveni hokejaš, dublirao Roba Lowe u Youngbloodu. Prema tome, vrlo je simptomatično da se ti filmovi pripremaju sa dosta pažnje, dosta vjerno prenose traume, odnosno i pobjede. Jer istovremeno donose i veliki komercijalni efekt. Da, sigurno. Prva liga je, na primjer, prošle godine bila jedna od najgledanijih filmova, što i nije čudo, jer se radi o priči u kojoj je jedan propali bejzbol tim uspio da se domogne šampionske titule, a na koji način, vrlo vjerojatno da ćemo vidjeti iduće godine možda u domaćim kinima. No, kada smo već kod toga, da se vratimo malo u prirodu, da vidimo kako se udvaraju medvjedi. Restoran Casino No. 1 poziva vas, dođite i doživite nešto sasvim novo. Radno vrijeme od 12 do 03, Kulturno-sportski centar Skenderija, telefon 35812, Restoran Casino No. 1. Imamo jednog slušalca na liniji. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Htio bi da postavim jedno pitanje za jedan film koji se trenutno kod nas još ne prikazuje na repertoarima, a par puta je bio, čini mi se, na reklame na televiziji. Da? Se Internacionalna afera. Internacionalna afera, a možete precizirati čiji je film, američki? Američki je film u pitanju, to sam baš gledao u stvari na kanalu jednog, vjerovatno su bili naši ubacili u da. A ne znate ni glumca ni reditelja? Ne mogu da se sjetim glumca ni reditelja, baš upravo da toga je zovem. A radi se zapravo vjerovatno o aferi sa prostitutkama? Vjerovatno je to pitanje. To je onda... Ja mislim, oni se traže na tom slučaju, ispituju i sukobljavaju se baš. Da? Nešto je u vezi toga. A film je američke ili britanske? Američki je film. Američke produkcije? Pa ne bi vam znao ovako reći, bez nekih podrobnijih detalja. Slična tematika je film Skandal, ali je on britanske produkcije.
dok je tema o prostitutkama i detektivima koji ih igraju od filmova Policajac u najam sa Bertom Reynoldsom i Lizom Minnelli u zadnje vrijeme možda i više nego prisutna. Možda gledalac je pogrešno pročitao taj naslov filma, da to nije Internal Affairs, znači unutrašnji poslovi sa Richardom Gereom. Vjerovatno je to u pitanju taj film. Ja sam gledao taj film i mogu reći da je on otkupljen za naše tržište, pojavit će se uskoro i u našim kinima, ja vjerujem s jeseni. Radi se o sudbi jednog policajca koji dolazi u sukob sa svojim pretpostavljenim šefom biroa za protiv korupcije, kojeg igra Andy Garcia, a policajac, zavodnik je Richard Gere. Uloga je slična do duše onom američkom žigolu i film je veoma dobar jer ga je radio Mike Figgis, čovjek o kome smo govorili malo prije. Reditelj filma Burni ponedjeljak. Da. I film je veoma dobar i ja vjerujem da će se pojaviti i da ćemo vidjeti Denisa Pecka, kako se Richard Gere zove u filmu, i u našim kinima. Htio bi još nešto da pitam. Kažite. Što se tiče recimo malo ovih starijih filmova, također vidim da ste vrlo malo zastupili recimo western filmove, koji su inače u produkciji, izgleda se vrlo malo snimaju, ali od tih starijih filmova, jedan film je baš se jako mnogo reklamirao. Da? Na noćnom programu, recimo, televizije Beograd, koje su bile bioskopske ove zanimljivosti. A film se zove Mladi revolveraši. Da. Pa... recimo i da kritičar nešto baš kaže na području western filmova i... Izvoli, Bojane. Svakako, Mladi revolveraši ili Young Guns je u stvari kult western film u kojem igra jedna sjajna mlada glumačka ekipa. Tu je onaj Louis Damond Phillips, poznajemo ga iz filma Alabama, tu je Kiefer Sutherland, sin Donalda Sutherlanda, ali isto tako izvrstan glumac, tu je isto tako i Charlie Sheen, a igra i Jack Palance. I njegov brat. Da, Emilio Estevez. Kada smo već kod filmova... To je već stari film. Da. Mogu reći da je prošle godine, na primjer, u Americi najveći uspjeh imala TV serija, western TV serija, koju ste vjerovatno imali prilike da gledate na videokazetama. Simon Weinser je radio seriju, a igraju Angelica Houston, Robert Duvall, Tommy Lee Jones i svi ostali veliki glumci. Američki serija se zove Usamljena golubica, radio NBC, TV mreža i ja vjerujem u 3 nastavka po 150 minuta. Ja vjerujem da će neki od TV centara, možda baš televizija Sarajevo, otkupiti tu seriju za emitovanje na JRT području. Inače, mislim... Naziv je Usamljena golubica, scenarij, odnosno knjigu je radio Larry McMurtry, čovjek McMurtry koji je radio i Vrijeme nježnosti. Prema tome je jedan bestseller pisac i serija je, gledao sam je, mogu vam reći da je odlična. Prema tome ljubitelji westerna će vjerovatno doći na svoje i u Jugoslaviji. Htio bi još samo nešto, molim. Kažite. Što se tiče ovih, muzičkih filmova. Da? Jedan film je snimljen koji je kod nas bio u bioskopima poznatog pjevača, možda je to već malo i postariji film, ali ipak je aktuelan. Radi se o ovome Michael Jacksonu. Da, Moonwalker, Mjesečev šetač. Da, šetač. Pa sam htio, ako bi postojala mogućnost da u režiji da se prikaže jedan spot. Pa vjerujte, potrudit ćemo se za iduću emisiju. Hvala vam puno. Molim, prijatno. Vrijeme je i za našu nagradnu igru. Javljate se dalje na naš telefon 461-578. Ovaj put imamo i razlog, to je ova videokazeta. Na njoj je snimljen film Vidi ko mi kaže, mi smo ga prikazivali prošli put u našoj emisiji, a radi se, kao što znate, o hit komediji koja je otkupljena i kod nas. Vaša dužnost, da na neki način kažem, da bi dobili ovu videokazetu je da se javite na telefon 461-578 i da pogodite ime 2 glumca iz filma ili u obzir dolaze majka, kao što se zna, beba, odnosno ličnost koja je poznajmila glas i glavna glumica, odnosno glumac u filmu. Da vam pomognemo, glavni glumac je igrao u Groznici subotom uvečer, a majka je igrala u seriji Sjever-Jug. Sjever-Jug. Prema tome 461-578, s tim da ovu videokazetu poklanja
videoteka Eka, telefon 458-323. Dok se sabrijete, ide malo Jamajka uvođaja. Guess who's coming to dinner? Natty Dreadlocks. Guess who's coming to dinner? Natty Dreadlocks. I'm just coming in from the woods, Natty Dreadlocks. I appreciate the herb you brought for me, Natty Dreadlocks. Guess who's coming to dinner? Natty Dreadlocks. So let's give thanks and praise, Natty Dreadlocks. I appreciate the herb you brought for me, Natty Dreadlocks. See? Halo, imamo na liniji? Dobro večer. Za nas je dan. Izvinite, javljam se na nagradnu igru. Kažete? Glas, to jest glas Mikija, to je Bruce Willis. Jeste? Onda majka, to je Christy Alley. Jeste? I taksista John Travolta. Pa odlično. Pa vi ćete biti naš idući gost, kritičar. Kako se zovete? Abadži Zlatan. Abadži Zlatan. Zlatane, kazetu možete preuzeti sutra. Sutra odmah. Vi imate adresu? Može, Fuada Midića. 258. Fuada Midića, 28, Sarajevo. 258. Jeste, 258. Odlično, Zlatane. Stiže kazeta, vidi ko mi kaže. I hear you're not living at home these days. You've been like a big old knot ever since you was a boy. You know that? Is he invited? Step in? I doubt it. Guess who's coming to dinner? Natty Dreadlocks. I'll be right back. Guess who's coming to dinner? Natty Dreadlocks. What? You didn't know. Hey boy, married or married, eh? Long time we want to have a pretty boy, you know. You planning to cut somebody? Hey man. Not man, chief. Go on, get out of here, Galan. Join the party. That's my baby in her belly. She marry who she want. The baby don't make no difference. It does to me. Then live with it. Live with it. Yes, man. Mi u Česku Promeksu ne radimo tako. Ovi mladi ljudi su garancija brze i dobre usluge. Česko Promeks. Dođite i uvjerite se jer kod nas se ima šta i vidjeti. Česko Promeks, kuća mode. Česko Promeks, ukorak s Evropom. Najbrži, poput mladih revolveraša, bio je Abadži Zlatan i osvojio je u videokazetu Vidi ko mi kaže. Da ne biste mislili da vam podvaljujemo, nudimo još jedno rješenje za video osvježenje, a to je da pogodite ime jednog od glumaca iz taze inserta koji smo prikazali filma Prva liga Davida Warda. Ko se javi, dobit će besplatnu jednomjesečnu pretplatu u videoteci Eka, što će reći 60 besplatnih filmova. 461578. Dotad, Bojan i ja ćemo nešto o filmu Moćni Kvin iz kojeg ste upravo vidjeli insert. Pa ovaj film je lijep za gledanje, onako prijatan je za oko, sa puno divno snimljenih pejzaža, ostrva i plaža ovog. Da, Jamajka ovog, kao da je ovaj film naručio Turistički savez Jamajke i uz dosta dobre reggae muzike i fotografije. Međutim, glavni pečat u ovom filmu daje svakako glumac Denzel Washington. O njemu treba svakako... Mjesni šerif, koga smo vidjeli. Da, on igrao policajca koji
istražuje ubistvo jednog bogatog biznismena i traga dovodi do njegovog drugara iz djetinjstva. Ova uloga Denzela Washingtona baš nije njegova tipska. Sjećamo ga se iz žestokih filmova Plač i sloboda Richarda Attenborougha ili iz filma Za domovinu i kraljicu. Međutim, ono što je najnovije i ono što gledalci posebno treba posjetiti to da je Denzel Washington prije 20-ak dana dobio kao 4. crnac u istoriji dodjele Oscara, je dobio tu nagradu za najbolju mušku epizodnu ulogu u filmu Slava Edvarda Cika. Slava gdje igra jednog ogorčenog crnca. Da, koji pristupa Jenkijima i u plavim uniformama se bori u američkom secesionističkom ratu između sjevera i juga. Čini se da imamo nekoga na liniji. Dobro večer, izvolite. Dobar večer. Izvolite. Ovdje Zige. Da. Jarane, htio bi da pitam za ovaj francuski film koji se pojavljuje kod nas. Radi se o tome o dvojici koji spremaju auto za trke. Znaš? Da. I oni su jako dobri vozači, međusobni su konkurenti, ali jedno auto samo spremaju i sad treba šaciju da im uradi jedan Jure. Pa hoće taj Jure doći sutra da vidimo, će to za šaciju završiti. Ajde, toliko, hvala ti, Jar. Ništa. Evo, imali smo i automehančarski savjeta od našeg Zageta. Hvala, Zage. Da pojasnimo našu nagradnu igru u drugom dijelu. Dakle, 60 besplatnih videokazeta na pregled, odnosno na rentiranje, nudi videoteka EKA, telefon 458-232, pod uslovom da pogodite jednog od glumaca iz filma Prva liga. 461-578, naš je telefon u studiju. Izvolite, javljajte se, do tada jedan intimni intermezzo. I need a good fuck. You got a good one in you? Come on, I want you to fuck this headache away. What's your name, anyway? I don't want to know. Come on. Fuck me. Damn, it felt good. Hadn't had a shower. Evo, poslije intimnog intermeca imamo i telefon. Izvolite. Dobar večer. Dobar večer. Glumac kojeg se traži Charlie Sheen. Odlično. Recite nam ime i prezime. John Lagić, Adnan. John Lagić. John Lagić. Adnan. Adnan. Mlade Bosne 39. Bosne 39. Ilidža. Imate li telefon? 621. Da? 770. 770. Dobro, Adnane, javit ćemo vam se. Hvala. Znači, nagradna igra je završena, ali samo za večeras. Insert koji ste upravo vidjeli je iz filma Topla ljetnja kiša. Film govori o djevojci koja je pokušala da izvrši samoubistvo i nailazi na jednu lutalicu, romantično kao i ona, kao što vidite. A najveća zanimljivost filma je u glavnoj junakinji koju igra Kelly Lynch. Ona je bila obećavajuća hollywoodska glumica do prije možda 3 godine, kada je doživjela tešku saobraćajnu nesreću i bila potpuno unakažena. Ali posle 20-ak operacija, vidite kakva čuda čini plastična hirurgija. Govori li vam išta šifra Debeljko i Mališan? To je naziv iz milja za atomsku bombu, za ispitivanje, odnosno njihovog miljenika Roberta Oppenheimera, njenog tvorca, okruženog vojnim vlastima u najnovijem filmu Ronalda Joffea. Kao što ćete vidjeti iz inserta, atmosfera baš nije bila prijatna. Where is he? He's out back, sitting in the sun with a blanket on his lap, nursing a guilty dick, no doubt. It is not necessary to be vulgar. Nothing I say could approach the vulgarity of what you're building in your backyard. Well, vulgar or not, I need him to come through on this. He owes it to his country, he owes it to himself. He is the best there is, and he should have whatever he wants. Don't try to recruit me, General.
You don't need my help. You can spare me your homily on being a good wife. I know it by heart. Why did you put up with her for so long? Because he's the best there is, and he should have whatever he wants. I don't live very well alone. Some people don't. We all have different ways of defending our territory. Contra, you're late. Peter, hurry up. Didn't I say 2 o'clock? I'm sorry. And I am sorry that the news took so long to get to you. Just got lost in the system, sensors. You know, you can't be responsible for keeping somebody else alive. It isn't possible. It's not to be expected. I can't work on this anymore. I don't want to. And I don't need to. Germany is finished. We know it's just a matter of time. They can't pull this together. You sure? I don't want to hear your arguments anymore. I already know that everything is a risk. That the war is not over until it's over. That they're lobbing rockets all over London. Dobro ste primijetili. Najomrženija ličnost u filmu Debeljko i Mališan je general Groves, koga je igra plavooki Paul Newman. Bojane, šta misliš o najnovijem filmu Ronalda Joffea? Prije svega da kažem da je ovaj Debeljko i Mališa predstavljen nedavno na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu pod drugim nazivom Tvorci sjenki. Debeljko i Mališa su stvari imena prve dvije atomske bombe i otuda i naslov ovoga filma. Ovaj film je najavljen kao velika hollywoodska produkcija, međutim pokazao se kao jedan veliki promašaj, umjetnički i financijski, i ovo nikako ne može da ide u prilog do sadašnjoj režiserskoj karijeri jednog takvog sineaste, Britanca Ronalda Joffea, koji je režiser ovog filma. Znamo ga iz izvrsnih filmova Polja smrti i Misije, za koju je dobio čak i Kansku zlatnu palmu. Ovo je film bez prave dramske okosnice i uvjerljivih likova, sa sjajnom fotografijom Vilmoša Zigmonta, koji u stvari nema šta ni da slika. Treba možda još spomenuti ulogu generala Grovesa u tumačenju kojeg tumači Paul Newman. U stvari, sjetimo se još prije 4 godine, Paul Newman je bio na neki način otpisan kao glumac, jer mu je Američka filmska akademija dala počasnog Oscara, pošto je imao 7 bezuspješnih nominacija. Godinu dana poslije on se vratio triumfalno, dobio je Oscara za najbolju mušku ulogu u filmu Boja novca i evo ga sad stalno snima. Možda je drugi jedan film sad aktuelan, je njegov bolji, to je ovaj film Blaze, to je jedna ljubavna priča, skandal, ali u kojoj je igrao Lolita Davidović, naše gore list. Dobro, ja se zahvaljujem našem gostu, vidite i sami koje je vrijeme. Uz oproštaj od vas, od našeg gosta i velike Grete Garbo, jedan crnac, klavir, boca ruma, dovoljno za blues. Prijatno. Has the war started?